ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Oke. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi. Ulang. Yuk, Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Gimana? Yang ini bagaimana nih? Yang Fadil? Yang ini. Oh, itu. Yang kedua. Likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Susah. Ulanglah. Likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Oke, sama-sama. Allahul kafi. Sedang apa? Lagi belajar salawat. Selawat Allahul kafi yang viral, yang lagi viral. luar biasa. Biasa viral yang bukan selawat. Tapi kali ini viral di TikTok selawat luar biasa. Ini harus kita publikasi. Ya, Coba langsung. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Mari kita buat dalam bahasa Aceh ya. Untuk jadi syair pengingat bagi para penuntut yang lain. Bedahai rakan tanyo menuntut merena bejut ilmu agama besagai lalawat terruga bedah meruno sajan ulama. Nah, itu coba belajar dan kalian mentunkan nanti ya. Siap. Insyaallah. Kasih Ustaz. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bedahai rakan tanya menuntut merena bejut ilmu agama besagai lalawat teruga bedah merena sajan ulama. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي والنعم الكافي الحمد لله.